Jangan lupa subscribe, like, komen di bawah ini, bagikan. Ini kalau subscribe-nya jangan lupa ya. Terima kasih. Tangan aku sakit Dani. Nah, sama dengan punya aku, dengan baby aku. Dia punya anak lebih sakit. Mana? Coba tengok. Nah, itu ini cuma biasa. Hanya Fahri lebih dari itu. Fahri katanya sekarang puasa. Iya, sekarang puasa. Ente puasa sekarang. Iya dong, anak puasa. Kalau ente gimana? Puasa ya? Kalau anak puasa dah lama dah. Tengok badan anak ni, repeng. Merampok mana ada puasa? Aku anak puasa. Iyalah, anak percaya. Tunggu ya, anakmu bangun kecil. Iya, gila sana. It's DJ. Alhamdulillah sepi. Mumpung nggak ada orang, makan dulu ah. Ini tak ada orang. Bisa makan. Mana PC sini ya? When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. Mana? Iya. Stay a Tadi enggak nongol-nongol. another minute. Padahal aku cuma nunggu sebentar ya. Love this moment. Cari dah. Stay a minute, another minute. Hold on a second. I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting Mana time. caranya dia? We don't gotta rush now. Never gonna rush now. My life's in slow mo, always in a slow mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second. I love this moment. Yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second. I love this moment. Yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second. Love this Di Persidi. Nanti tak apa saya Aku kelaparan. Ya aku lewat situ. Sekali ketemu makanan, aku makan. Ada esnya lagi. Buat anak tak kuat. Emang itu pencapaian yang ente makan tuh? Anak tak tahu siapa punya. Tadi anak makan, mantap-mantap ya. Oh, ente ini bahagia. Asal makan. Ya macam mana lagi? Aku tak kuat Fahri. Bikin aku lapar dah. Minum lain tiap hari. Batalkan dulu kalau tak kuat.
Kalau kuat tak apa-apa, lanjutkan. Oh, enggak, aku kuat.